September ni khat sang ni som ni panga ani a Lai Autonomous District Council Budget Session karmasa zirtop ni atran chu Voin Khan Chairman PVL Muaka kai ruin noya chun zom ani a Chairman chuan panel of Chairman atan PC biak than sang ile Pulal ram phone te ruat an ni thu apuan nuwa kum sang ni som ni panga sang ni som ni paruk budget Chai Hong Turin Chief Executive Member Asoma Puen Zangura CEM chuan budget lang puisoin kum sang ni som ni panga sang ni som ni paruk LADC budget atana ruam manchu cheng nuai siang ni sang ruk zathum somthum panga point bial pasari ani thule hetatrang hian nuai zali somni pakhat chu chiatling khom atanga mu be seyani ati voin sesona hian Chairman PVL Muaka chuan session ko dana dan paljutna omlo ni in soya etulam te chuanin dan paljutna ni asoin hausa in hial boina chuakin Chairman PVL Muaka chuan somadar som pakhat le minute som panga a budget soihona nei hlei thei ani lo wangin session hi ti topin chonmu dar nia kan turin atia business ka thu soi lai a discussion khat kin nei mai sela du lo soi ve ngo thi dan kalani kan business a kan kal thelo wangi invite hian tan lai da nia kan chat lia sitting kai zone session hi chonhulama budget soihona huna man le ni in eptulam ZPM lamin session ko dan chu dan kal ani thu an au pui le a tuna United Democratic Alliance sarkar chu dan lowadin ani wangin session ko dana po dan paljutna ni in an soya house an chua sana hemi hu hian budget soiho zui ni in ro rel lai lam chuan dan paljutna lo thu an soi dan bo thian na sarkar dina dan bo te dela hen ha atho tumna hi budget a hian lang na solituka tu wan tun kan discuss pui lo meng tu kan chua san meng tu kan dan bo thian na tanga indin sarkar kan lo soi ho la indu le lo pas me ru ke ni jong he ram le nam dan hum jim na ni theina turin budget discussion a hian kan tel ju lo bange LADC budget session hi naktuk thole ni September ni hian zo feltum ani a session zo ni hian deputy chairman than ani anga chonhulama kum sang ni somni panga sang ni somni paruk budget pass tum ani ang